Mấy cái quay na cha Guikhanliu Malingmei YouTube Channel việc trên rây này lao mày thon riu tari. Asai April tarik kanai kum sing ne nyuci na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong April tarik khat kum sing khat phai skill tamru na patai. Rai mai April khau ziliang Rongmei nam khat le nam khat ka khau sangna ri suna lungwang kan mai tai. Chuksu ka raw laudat mitan reconciliation tan ta lo kan mai ting mik ti haining taudat mai mung riksecure na khat tang mai anniversary of chung reapproachment in Fall Juluke Town Nagaland Shillong Guwahati Pune khatni Bangalore khautat kai kai kan thi ziliang rong or Luangdimai khang inthok kan mai ting mi khau hai Luangdi lat khwan or Luangdi lat workbook ni release suka ikan the ning tawlo nuwi rai me April kum singkhat phai skill tamru na padai Tamenglong district headquarters khau chuksu mai ha me thai je mai lat khau chuk thoi be khani leng mai lat khau chu thoi bo tu mai tan hai pau ta dang pau new me magulong roi ta lo kan chongi kum na mi tuang ning tau tai asai ngan na ding ba me asai rani gai di liu memorial park mantri pukri in Fall khau Luangdimai citizens forum roi lang na tat kai kan mai Luangdi lat khwang release mung khani riksecure na khat anniversary of chung reapproachment khautai Dingang Lunggang Mai IAS retired Chairman Hill Areas Committee Rui Chief Case Suna Kasaw Lokani Kamung Kautai Mani Serinamai former MP Lok Sabha Khani Bai Me dignitaries Azuni Kwang Kasaw Lokani Chief Case Rui Luangdi Lat Kwang release Sulauna Mi Tuang Buk Kasiap Mai Khau Tan Ran Na Ta Lokan Mai Nunta Thonku Mai Indaw Kani Makui Luangdi Khauri lungkai kan mai anyu tong history hai pari suna rabam mitai asai thu hi kai launa naibam thi tuna sakani mi tong publication hai re ziliang rong mai kwaita zai kariu lau mai anyu in samna dai thau mai khani anyu common dialect suna nai ni mai khau in khala ni the tuna lumgai mitai indau kani mi tong bukrui anyu tong lata zai thau lo mai na rapna anyu lungning khau chun chap mai khani identity shares mai lungning tai tilau inbu ni the tuna sakane longdi lat khong release su mai mung Shillong khau ziliang rong in pui elders forum Shillong roi ho suna tat kai laukan me khau tai som ka mai planning advisor NEC Shillong roi chief case laukani Jiluke Town Nagaland khau Luangdimai citizens forum rit lang na tat kai kan mai mung khau tai Hiazu Meru NCS deputy commissioner Parent Nagaland roi special case suna Luangdi lat khwang tai release sulamoi kani Pune City khau ziliang rong community Pune roi ho suna Spicer Adventist University Conference Hall khau tat kai kan mai mung khau tai Dr. M Maishong Dibo Re Chief Case Salaukani India twang cities azu khau tat kai kan mai Luangdi lat khwang or Luangdi lat workbook release mung khau tai ziliang rong tung leaders dignitaries azu re ka zaw laukani khani ziliang rong tung cultural activities azu ni tat kai kai kane Infal April tarikat Maitai Alliance Re April tarikat khau Prime Minister Narendra Modi khang cheitina delimitation exercise khang Supreme Court redirection tikan meta galau na Manipur khau chu sang mai phungwang dat ni mai khang lunggut laurai khang demand su kan thi Maitai Alliance Street Manipur khau la lu jang roi identity khani security issue naiba mai lung khau law and order kalulung khau hangwang dat khang kuki militants letuna nuna law mai suspension of operation hai lagal lawo khani National Register of Citizens implement su laurai yo tuna sakan thi intaw la lu loi maknaba mai lung khau delimitation exercise hai tat kai mekan kau security issue hai nai tat bam nu we tuna sakane Infal April tarikat Manipur dong PM-KISAN scheme sian bam khau gwangtang mak mai audit report khau re thai pat kan thi PM-KISAN scheme khau gwangtang mak mai nai thi tu mai lat bam tai central government re April tarikat kau ti thai kan chongi kum nami tonglam khau state government re FIR lodge lau kan thi tuna sakani Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Ramnath Thakur re sakan me khau states khani union territories khau re lautat me nun khang ti nu mak mai sian bam pang dai ti handat ni nai tuna sakani government of Manipur khau re in phang mai cham thailai na accountant general tong audit report khau irregularities asak nai thi kumna state re mi tonglam khau FIR sulau kan thi tuna minister de re sakani PM-KISAN scheme hai February kum singnai na rutna skill khau tai re Central Sector Plan suna loan sukan tongi scheme hai kan yu tong ram nai na lau tan ba mai nun khang sian in kha lau mai suna ti lau khang loan sulau kan tongi mi tong scheme bang khau lau tan mai nun khang Tingkum khau dangka ching saruk hai Aadhaar seeded bank accounts khau installment kathum suna tikut bam tongi mi tai direct benefit transfer mode khau tikut bam tongi minister de mi tong scheme loan surap khau re center re dangka
กระทุมป่วยริกสรุปนัตจัดลากกรอไฮรุนัจคิว installment เขา Manipur State ขังติกุดกันจงที่ scheme ไฮ trust based system เขาเล่าตัดไม่นุนหรือ self certification ที่ใน register ที่สูบบัมจงเท Aadhaar seeding นะรับนะ land seeding นี่ mandatory สุนะ Aadhaar based payment ขัดนี่ EKYC ที่สูเล่ากันจงนี้มีจง criteria กวยกวงตังมักไม่นุนจง benefits แต่ที่อินทางนะกวงกันจงเองเล่าตัดไม่นุนหรือ mandatory requirement แต่ into อินะ update สุไม่กันเขา installment deal เขานายไม่ได้เลจุนะที่เล่าดัดรับบัมจงนี้จุนะสักนี้มีแต่เขาอินเดียกับปุ่มเขาเร ineligible beneficiaries เขาเรดังกาภายไปได้รุนจรุกรอทุลาหันดัดงำกันนี้จุนะสักนี้Infal April Tarikat Bharatiya Janata Party legislators nunrui parties state headquarters Thambal Sanglen Infal Kau Delimitation exercise lam kau intuk mai meeting tat kai kan thi meeting the Supreme Court rui Buthum lung khau delimitation exercise at Manipur ka zau na North East State ka thum khau tat kai khang direction ti kong kan me lam khau meeting kan tongi delimitation lam khau tai meeting kan me khau tai BJP MLAs ru na kanai gwang ka zau lo kani tumna meeting khau tai committee ka siam lana delimitation process hai jau sin khang ding lau kani tuna party tong sources ri sa kani meeting loi metang MLA Y Kamchan Singh rui chamla minun khauที่ไทยกันไม่เขา delimitation exercise ลำเขา draft ไฟกระเสียมเราบำที่ตุนะสากันนี้ MLA เกโรบินโรริทุ delimitation exercise ใส่มณิปุรเขาทุใส่กระส่วนดัดขังดิ่งเราที่ตุนะสากันนี้กุมนะ senior BJP leader Govindas Konthausam ริทุ delimitation process กับเขามาเขา national register of citizens ใส่ implement สุไรขังกับเพียนกันนี้ตุนะสายดาวกันเองมีแต่เขา opposition parties National People's Party Janata Dal United JDU Communist Partyคณีอาร์มอาดมีปาร์ตี้ร delimitation process ลำเขามีติ้งไรกันมีเขาแต่ delimitation ให้ postpone สุดแล้วขัง demand สุกันจงนี้มีลุงเขา Infal Valley เขานายมี civil society group นั้นกระไดสุนา coordination committee on Manipur integrity rate delimitation exercise ให้ in ทักเล่าขัง demand สุกันจงนี้กุมี rate Manipur เขา illegal immigrants บ่ไม่กวยแต่ละกันตั้งปู่เขา rate delimitation exercise ให้ตัดไกขังสากันจงเอง Southern Hills Gaanphiu District ตรงคุกกี้โจ leaders นั้นโดย April ตริกปุ่งเขา peace talks ตัดไกนี่ไม่มาเขาลัดลุยลอยนี่ไม่ขังปริระนี่ไม่เขา negotiate สนุกมากไม่ preconditions กระทุ่มดิ่งไกแล้วกันที่มีตรงละดิ่งได April ตริกขัดน้อง high level consultation meeting KBC Center Church Hall Gaanphiuปีเขา Committee on Tribal Unity Southern Hills Gaanphiu District รายลางนะตัดไกกันไม่กันเขาลาเรากันจองเอง consultative meeting เขาไดคุกกี้โจ organization นั้นกระไดสนุกคุกกี้โจ council Southern Hills Chief Association คุกกี้ in students bodies women organizations intellectual social activists azure gwang ka saw lokani Manipur tung lat lu loi lau khang talks that kai ni mai khau hai preconditions ka thum hai ti rai khang lading la kan metai no cross movement in time minun ri kuki jo mai nun ri lung mai area nun khau tat kalu ma khang structure dialogue pari ra ni mai hai formal khani chu sak mai phung gwang nu mai lam khau ka phian khang kum na talk tat kai ba mai lung khau ceasefire lau khang tu na ding lau kani 6 months ceasefire Manipur tung lat lu nai me bam hai raw ngan bu churuk ceasefire launa negotiate sai ka hau khang tuna ding law kani mi ton declaration la kan metai Ministry of Home Affairs rei kuki jo le mai tai communities New Delhi kau April tarik pung nung talks tat kai khang chamdan bang me kan khawi kuki jo leaders nun tai rei kan yu tung demand hai nu law pu khaw ceasefire launa talk hai tat kai ni tuna ti thai kane Tamenglong ting nai luan ginki bu tarik kanai kum singnai nya chi na pungu lau chuan mok na ye kalan ting sin nai na ye jingbang ting puk in thane ginki bu tarik kathum kum singnai nya chi na pungu lau chuan kalan ting sin nai na ye jingbang ting puk in thane mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan ma nga thon ku we asai khang tu cham hai khoring ngan lau thi in chuan lau chuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the